Rwentondo Kakoba kashishikira izuba kaba karyakire kagomere ombavuje ba boda boda omurubo yashangwa isirwe piki nibagira ngo bagitwire banyica cyatubare cyo mu stage matakatufuna ko mu stage bo wano nogere kutuka wali mu kagondi ngakurwana kwa manyi kusanga omusajja ono kuba mu bwakubye kinyonde ekyo watu bakuba kubinga mugenda ye omusajja yade n'amaanyi ono olwo bavudde ono bagende beziringa okuddawo yadde abasinza amaanyi naye maama Ina tusasire giri bati abarafugira ako tusasire giri bati ito kona wa stage ni FR yotano amagara ke yabe nakomeye hangwe mu kiro imbere yebe azarakora mu ihanga yicirega soko takajiko kerin tinkurumani umeche saa zingahi nyo yanduguza za samu ndazicho konka hiya naiza ya nyutna hurra kuba nantagumereho kuna nakikanta stage odi ndeba basimbura bice bagera kibagiye konko waba mwine yabazuye iki jacket cya buru kandi yari umusamuhango yari omuntu stage niye ha nuko kakora bypass ka ejembera wanoreba umuntu kwate kibare nkeje kakiteko mukambera no muvutu no musasira nabasa kugira ngo ayine muka watermelon ninga ine muki so umuntu noreba ncoreka ngo kiyan umuzo kuyayicengera yiruka no bakwatere kibare bakatimutera ningira baketera hanze no kurebere kiya yategurwa nisho konkana samia obundi ebe bitongore bwire abavugi bita amapiki byo kugira ngo yine tracking no bwire bukutore ko mugashobora tracking because yaryo umuntu umushuma yayiba piki yashiki immediately na mango yo tracker akuye kitongore cyo nimpamya ngo epite ine simbo yone koreka munde yaro ari mwibari kandi ibare sikateka ngo ngiri siriki kubanga two kureba umukavera nogeze watermelon ngo chuborebera kakwisura rwaye mukindi na twaro abayaye system bacusije n'itwacu tsanyondo abaye babina mabarumbudera akurekura bomo yibaro kwegwa kago ndazita bamwisere yentwa no sasa kuno polisi y'Ikomwanyogo yatangiye gukorogwayo ogo kucondoza twaza omuri byafura omuntu atakamanyuro yashangwa ayerire omunju abaturana bajyango umuntu ogabyakira mu musi yawe mucyangeki polisi okunayo y'Ikomwanyogo yatangiye gukorogwayo ogo kucondoza omjenzi yaba ari umushija nabaro kuba n'imyaka iri hagati ya 30 na 35 Our TV West ndisenyomo Gideon aho murembar